Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biyagita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan aboyet at agalaunyon. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti Laso, Pajardo, Musni, Sison, Lanoza, Bayuga, Licodine, Lucero, kankang ronaan ti Lardizabal family from Rofel Lardizabal. Shout out pa'y kadaan Gautani, Linda Pasyon, Ruben Rivera, Jasmine Rivera, kan Virgilio Salem. Concepcion kan Asitura family iti Dagupan Pangasinan from user MI6. Happy birthday iti kabsat ko ni Carlito Villanueva from Carolina, Manangan. Team Dreamers from Leader Evelyn Vlog Riders. Mother ko ani Constancia Lega from Nida Nieveras. Amin at taga-barangay Tangadan, San Quintin, Abra. Makablaawan ti Rivera family kani Barangay Captain Wanso Orden iti Barangay Kasilan, Umingan, Pangasinan. Shout out kada Raquel Sacris, Mariel Gutierrez, kan Roda M. Ramos. Three sisters iti Singapore, isuda Mila Nicolas Luga, Ami Nicolas Pascual, Rochelle Nicolas Gallejos, kanimanang Melanie Luga Asuncion, from Meluin Luga, Juvelo. Merly Salazar, kan Julie Ferrer, Ramnath, from Joan Rovillos. Ni Lenny Tolentino, Merisha Bailen, Laarni Garcia, kan Elma Lau. Luz Biminda Pajarillo, Patricia Sanchez, user UR8, Jeline Vicente, William Dumalo,
Jayshel ken Grace Agtina Sales. Makablaawan dagiti anak ko ijay Ibiza Spain, da Jimmy ken Lorena Silva, Ricky, Cherry, Noel Fabrien, Edward, Samantha ken Ellie iti Binalunan, Pangasinan from Leonora Bautista. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Boyet. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yo amin nga awan malabsan. Ilingad naklaangan manang itinagan a Boyet at taga La Union. Agtawenak itan iti bainti. Daytoy a drama ti kanayon ko adengdenggan manipod na sarakak iti YouTube. Daytoy ngamin ti mangliwliwa kanyak kabayatan ti panagtrabahok iti talon man wenno iti balay da lolak ken ti uliteg ko. Naawis materik na kamangibinglay ti padas ko ket sapay ko mata mapili met a maidrama. Rugyak man nga rod ti agsalaysay manang. Naimbaga bigat yung antinati. Ne, si kamat gayam Boyet. Naimbag man, ta nagparang ka dito lugar tayo. Nabayag kanumat nga awan ka dito'y kuna ni Lolam. Unyarad anti. Nadamag ko asimangpot kayo manipod iti abroad. Iso ngay mayak ita. Wan, kasangsangpot ko lang idikalman. Apay, napnapan ang Boyet. Kanayon ka adamagan ka da Lolam tunggal umawagak. Ngam ko nadamot adida ka kanumakit kita. Sa dino aya tinapanam. Nakipagnaedak iti balay ti gayem ko iti sa bali a lugaran ti. Iti kabang ibang nga ili. Inawis na kami naman pa ni Manila. Tagsapol kami kano iti trabaho ijay. Saan anasayati na pasamak kanya kadya anti? Apay ngamin anapan ka pala ang nakipagnaed iti sa bali a tao. Adamo ti balay apag naedam. Sipod pimusay dagiti dadakkel mo. Ninamnama mi nga agnaed ka iti sidong ni Lolam. Ngam di mo mat inaramid. Pasensya kayo nanti. Auntie, agpatulong ako makada kayo. Apay, anya ti problemam? Dakkel nga minagatad tinautang ko iti gayem ko. Sipod si Murtak kang kuwana na pa ni Manila. Kat sing-sing rin ako nanti. Apay ang nakautang ka kankwana? Gapo iti bisyo, auntie. Ngam inidya akong dayjay. Kaya't ko abayadan tinautang ko tapno makaakala kon kankwana. Ay, dayta ti kung kunakon Boyet. Makitam ita tinapasamak ken ka, gapu iti kinatangkan ti ulom. No kumata nagnaed ka kada Lolam, saan kuma napasamak ken ka ti kasjay. Pasensya kayo, auntie. Amo kada kayo lang ti makatulong kanyak. Isada kayo ti inasitgak. Sige, tulungan ka. Bayadak ti utang mo. Ngam, iti may sa kondisyon. Anya day ta kondisyon, auntie? Agnaed ka ijayan da Lolam. Kaduam ida ka ni uncle mo. Ha? Tumulong ka kadagiti trabaho ijay balay kan ijay talon. Mayat ka? Oo, auntie. Mayatak. Katagyaman na kunay kata kayo, auntie nati. Ikari ka dyan makibarbar kada pay. Nasayaat. Agsubli aktumanan iji abroad. Kat kayat ko akabayatan ti kaawan ko. Sika ti mangkadwa kada Lolam ken ni uncle mo a Lucas. Talagagayam adakkel a kantidad tinaurno nga utang mo iti nakipagnaedam a tao, Boyet. Auntie? Itatanabayadan tan. Sigurado asaan da kan akamat-kamatan pay maipanggapla ang iti utang mo. Uwan, auntie. Impanamnama damot day ta. Naimbag man, tadida ka dinangran. Sa baligayam a klase at tao dagita sinurutam. Ita, agnakam kan. Da kami matla ka pamilyam ti pagpaarayatam no da problemam. Uwan nga rod, auntie. Kat agyaman ak unay kada kayo. Namnamaag ti karim, ah?
Di kan makibarkada bayat ti kaaddam iti balay da lolam. Kan si kan ti mang taripato kadakwada. Baketan ni lolam, kat lumakay mo ta ni uncle mo alukas. Oo, nanti nati, ikarik. Kasapulan ng timang taripato ka ni nanang. Imbes ang mga latayo pa iti sa bali at tao, si kalatan. Di ka agdanag, pauitan kamot lang iti allowance mo, tapno adamot kwartam. Auntie, ang mga ung tanak ni Lola no makita nak. Oray ni Uncle Lucas. Siyak ti makaam mo, basta agnaed kan ijay manipod ita. Apay, ano aramidon day sa tao dito'y balay? Manong, dito yan nga agyan ni Boyet, tapno adakad kadwayo kan ni nanang. Anya? Nagbayaga pa na una nagpukaw dito'y. Imbagami iti dito'y ngagnaan ngam kinaykayat na mo tinagbalbaliyo daw. Sana bali manong, tanagsubling ni Boyet, kat nagbalbaliwan. Oo, Uncle. Kat pasensya kayo no Jack dim nagkada kayo idi. Siguro, maringatan ka ni so nagkamang kamanon ditaw eh. Ayan nga itadag iti tao si Murutam. Di na kamot nga rin matulungan itatag kasapulan kay titulong. Dito yung mutlagayam tito marayam. Ala, husto daytan manong, kaasimot ni Boyet. Nasaysaya at matlaang no adda ditoy. Tapno matulungan nakakadagiti trabahom. Kan adda kaduam amang taripato kun ni nanang. Basta saan nga gararamid iti Jack kayat na talaga ang makaraman kanyak. Saan, Uncle? Ikarik. Sige, mapan mo itarimaan iji silad mo dagiti gamit mo, Boyet. Wain, tama damdamala nga dantun ni Lolam. Jack mo, noan niya mo ti reaksyon na ang makakita kan ka. Ala, mapan kan, Boyet. Agyaman nak, Auntie. Naimbagman ta nagkamangkan kaday ta nga ubeng. Wan nga rod nanang, tinulungak ngamin ta ada kompromiso na itinagnaedan na. Anya ngay dayta. Nakautang iti dakkel agatad. Iso asaan ang makaakkal kadakwada. Iso nagpatulong kanyak tapno mabayadan na idan. Anya, nakautang iti dakkel agatad ko nam. Hay, anyan. Dayta, tinaal-ala na iti kinasubog na. Ala, bayan yun nanang. Tanagkarimot tan adi na ulitan pa'y. Isa pinagnaad kon ditoy, tapno mabantayan nyo. Kan adakad kadwayo diti balay. Ay, saan ko ba mapasabak kan ko ana daytakat no saan nagtalaw? Nasaya at mahot no nakaamirisan. Dagdani nga rudan na isagmak Wan nga rod nanang. Sana bale, tanarisot mo tanti problema na. Ita, addan dito'y poder tayo. Mano atawan mat sa anak ang nagparparang iti lugar mi manang Emmy. At dagayam ko asim murutak, ngam na igumo naklaang iti bisyo, iso nakautangak iti dakkel agatad. Kayat ko idinti pumanaw iti poderda, ngam jak maaramid, aging ga iti jak makabayad kadakwada. Iso nga idinadamag ko asim mangpet ni antinati manipod abroad, inturturad ko tinagpatulong kan kuana. Kat sa anak mo't anapaay. Binayadan amin ni auntie tinautang ko.
Iso ang nakasurot akkan kwa na anagawid, kat pinagnaednak iti balay da lola. Nasaya at matikasasaad ko iti balay da, agingga idinadanunan ti panagsubli ni Antinati, ijay balasiw taaw. Boyet, agsubli ako ni balasiw taaw. Flight kon inton bigat. Aganad kayo iti panagbiyayo, auntie. Di mo lipatan dagiti bilin ko ken ka, ha? Agsingsingpet ka, ken di mo baybayan ni Lolam, kastamot ti ulitag mo. Namnamaan nyo day, auntie. Kat agyaman akmanin iti panang tulong yu kanyak. No saan nagapo kada kayo? Sa anak pa anak kakalitayan ko idi. Karbangam ti maipaayan ti may kadwa agundaway, tapno agbalbaliw boyet. Iso adi mo kumaperdyan ti panagtalag ko ken ka. Auntie? Basta aramidam turumbang, masupapakan to ti amin a sakripisyom. Basta ipakitam tinananay a panagbalbaliw mo. Ano sampay no anya ti adda ka sa saad mo itawan? Uwan, auntie. Di ka bumdeng amang ibaga kanyak no anya ti kasapulam. Nakasaganak at tumulong kan mang suportaken ka. Agyaman na, auntie. Agsamakidak kadagita nga imbagayo kanyak. Nakapaanawon ni Antem, boyet. Di mo liplipatan dagiti karimkan kwa na. Uwan, lola. Kaya't pasensya kayon kadagiti napasama kiti kalabas. Sana bale, bumawiak kada kayo, lola. Basta saya atom tibiyag mo, apo. Nasingpot ni Antem nate. Amo ka matulungan na kakadagiti kasapulam to. Lola? Kan tulungan mo't ni Uncle mo kadagiti trabaho na nang runa ijay talon. Di nakpagdanagan ditoy, takabailak pa'y mo't ti aggaraw. Ti importante kat ni Uncle mo. Madandanagan na nga ron tungkal makitkitak na uncle, lola. Amok akaguran akpay lang aging gayta. Basta di mo ikaskaso dayta. Basta agtungpal ka iti amin nga ibagana. Kan pangasim, tadi mo song batan, uray no agong unget apok. Diyak kayat nga ibagana nga awan respetom kan kuana. Uwan, lola. Laglagi pag amin nabilin nyo kanyak. Sino nga tatag tuk-tuk-tuk? Kat nagsapa pa ilan. Boyet! Naglingkod titan! Boyet! Uncle, anya tat ibagana. Lukadak tiri daw. Apay ka di, uncle? Anya nga apay? Rumwar ka dita si Ledmon. Umuna ka amapan ni Jitalon. Ado ti matrabaho ijay. Sige, uncle. Darasam, saan ka ngag-senyorito iti kadam ditoy? Pagtrabahuam ti panagnaid mo ditoy, nawatam? Uwan, uncle.
paiso ti atap ko. Itata nakapanawon na anti nati. Arumwaran ti pudpud nung ugali ng Uncle Lucas. Talaga akagura nak. Sapay nagsakit ti pagsarsarita na. Dahil ti kapuna. No apay ajak kinaya tinagyan dito idi pimusay dahil dinanang. Amok ngamin ti ugali ng Uncle Lucas. Ay, no jaklay pagpagapo kada lola. Kan anti nati. Nga iso ti timulong kanyak tapno makabayad ak kadagiti utang ko. Talaga ajak ko makaitag na dito eh. Amok lata nakastoy ti mapasamak. Masapol nga aganusak. Kas inkarit ka nanti nati. Iso lang ti amok ang makatulong kanyak. Tapno mapasaya at kumutan ti biyag ko. Nakaro ti panakaikawak, idi nagsubli ni auntie nati ije balasiw taaw, manang Emmy. Amok ngamin ana impuswan amin nga ipakpakita na kanyak. Kan nariknak ti patag ko kankwana. Kastametan kan ni Lola, nga idi damo, kat kinaamak ko, gapo iti naaramid ko. Malaksid laang kan ni Uncle Lucas, amok akaguranak ngamin. Kat sigon iti paliiw ko, pagimimunan nak gapo kadagiti pabor nga it-ited kanyak ni auntie nati. Kinapudno naman ang iso ajak kinayat tinakipagnaed kadakwada idi pimusay ni nanang gapo iti ugali ni Uncle Lucas. Sipud pay ngamin kat nadagsenan ti dara na kada kami kan ni nanang. Pinalabas ko amin nga agkakasakit nga ibagbaga na kanyak manang. Naimbaglaangan taadamot ni Lola amang isaksakit kanya. Dariwat pala ang boyet. Hapaya nagsapa ka nakareeng. Sapay naladaw ka naturog iti rabi eh. Tada imparamid kang ka ni Uncle Mau. Okay lang lola. Masapol ngamin na masapa ka mapan iji talon. Tado tagur ure at trabaho ko jay. Ay saan mo tanas kan kat asika amin timang trabaho ka dagi jay apok. Adamot dagiti daduma at ang tangdanan ni Uncle Mau. Saanan nga umumay dagiti dadduma lola. Taadaak ka nung mo namang trabaho iti aramiden da kuma. Kuna na Uncle. Sayang ka no ti may tangdan kadakwada. Ay, kastaya. Napaingay. Hapo uunay mo tanapan ang parigat ni Lucas kan ka. Agapo mo amin kanina ti may tangtangdan kadakwada. Sana balin lola. Kabailak mo amin nga aramidan. Kay lalamot namin niya agpaiso ti maibayad pa iti dadduma. Nalaaganos kapok. Ngamno di mon kabailan. Ibagamlaang kanya, kwan. Owen lola. Tinasaya at garod. Agar musar ka pa ay sakbay amapan ka iti talon. Masapul nga adda nagyan day tatyan mo. Tapno adda pamigsam nga agtrabaho.
Ay, ada ka mo tan Lucas. Ayan na nga ni Boyet. At dapay jay talon nanang. At dapay paparamit ko kun kuanay jay. Ay, napalalon sa mo ti panang parigat mo iti kaanakam Lucas. Kaasimot ni Boyet. Sapay itala nga mapadasan at agtrabaho ijay talon. Bayban niyo, kabahilan na day jay. Rumbang lang ay karo na dagiti binayadan ni nating utang na. Naglalengan nakit din ngay. Apay, pitpinutan ayamot ni nati ti kwarta na. Apay aya asikat masikuran. Awan to pa'y magbaga jay adem. Asino ngay kumatimang tulong ka ni Boyet no saan ada tayo akabagyan na. Awan kat ti babain na. Kalpasan na nagbayanggo daw iti mano atawin. Itatanay kompromisaw. Dito mutlagayam ti tumarayan na. Naglastog. Kung amblan kabailan na biyagan ti bagina. Dumawat mutlagayam iti tulaw. Mariknak kat addaimon mo iti kanakam. Anya pa'y ayati sa pulam kat sustentado na tamot ti kabsat mo. Ipaay na amin akasapulan ta. Payam tatulungan na mo't jay kaanakam. Baybayantak ka dilang nanang. Ikaklang mo't iti pagnakman na ni Boyet. Tapno mapanunot na dagiti mading ay nararamid na iti kalabas. Kat anya pa'y ayati rumbang apanagnakan na. Makitkita mo't nagbabawin jay kaanakam. Saan man lang na day tati pagsaritaan tayo nanang. Ang merienda tayo kit din. Umawawag kanyak nanti nati. Song bata kadagos. Hello, Auntie Nati. Hello, Boyet. Kumusta ka? Nasayat mo, Tanti. Da kayo ngay. Sapay kumata kanayon kayo na salunat, Tanti. Okay, kaanakan. Imawag ta kayat kung amon ti sitwasyon mo dita. Imawag namin ka ni Manong Lucas idikalman. Kayat ka kumakasarita ng awan kamot kanong. At da ki talo, Nanti. Pinanawan na ka na uncle, taday na rin Pasko trabaho. Saan ka kadi amarigatan, Boyet? Ang mga no adumot unay tipat patrabaho kan ka ni Manong. Okay lang, Auntie. Kabailak met. At dagayam impawit ko akwarta idikal labas. Kung nakaikan na ka ni Manong. Ha? Awan mo ti indad ni uncle kanyak, Auntie. Anya mo ni Manong. Karaman ijay ti allowance mo nga imbagakken ka. Di na mo't gayam inted. Bayan yun, Auntie. Awan mo ti paggastusak. Namasapol nga damot igam mo akwarta, Boyet. Kan ingkarik nga ikan ka iti allowance mo. Saan ka di? Un, Auntie. Alas, sana bale. Bayamon tap na awan riri. Aganos ka takalpasan ti makabulan. Makaawid akman ditan. Ha? Agpaiso, Auntie? Ay na, maragsakan ta makabakasyon kayo manen. Wen, kanakan. Urayam ti panagawid ko. Adda surpresak ken ka. Kat sigurado amaragsakan ka. Sige, Auntie. Oray ti panagawid mo. Aganad ka dita. Lola, imawag kanyak nanti nati. Kasta ka di apok. Kat, anya nga'y timbag anakan ka. Kumusta ka nun ni Antem? Okay ka numot nanti nati. Kinumusta anak lang, Lola. Ay, kat imbagam kumahaadag itar aramiden kang kani Lucas. Saanin, Lola? Saanin na rin ba nga maamuan pa na auntie? Ang mga nakarkaro agumura na Uncle Lucas. No maamuan na nga gipulpulong akin auntie. Hay na, nagsaya at ka talaga, apok. Gapo iti kasta agalad mo. Amok nga agbalin to anasaya at tibiyag mo. Sapay la ko mga, Lola. Tapno makasubadak mo't iti kinasayadyo kanyak. Nang runan na auntie nati. Ay, di mo panunutan day taapok. Naragsak kami no sumaya at ti panagbiag mo.
Hanay baglaangan tanapanunot mo matlaang tinagsubli dito'y lugar tayo. Amok ngayon turong nak ti Diyos itirong nga papanak lola. Kat dito ayan nyo tinang iturungan na kanyak. Ay, uwan gayam lola. Imbaga nanti natin nga agawid ka na ito nung may abulan. Ay nasaya at batapok. Amom nga men, pasaray tunggal innem abulan adda dito'y ni Antem. Iso asa anak mailiw anak karukun kwa na. Tanabiit apalabasan ti innem abulan. Ang yakam mo ano anyaman ng tiplano na no agyanan dito yun o anya. Nagmayatan ngayon ang talinaedin dito'y na auntie, lola. Sa pinagdakil ti balay na dita abayo, ngamawan matag nanaed. Ay maamuan tanto no anyaman ng tiplan-planuan ni Antem. Apaman ang makasangpot dito'y apok. Apay, di mo yung bagbaga sumangput kagayam lati. Di sinabat da ka kumay di airport. Iwan nga rod anak ko. Or-urayak nga ibagam ti panagawid mo. Mas dawa ka. Siyempre, tapno masorpresa kayo manan ananang. Kan saanan anas ka na sa baton dakpay manong. Agmay may saak mo't. Kan awan mo't bagahek. Tanay patulod ko mo't aminan nga isangput ko ditoy. Nagado abas iji airport apagluganan nga umay dito'y lugar tayo. Apaman ang makasangput ka iji airport. Agam sa balilat tamot Diyan da kadwam adumanon ditaw. At dagayam ko akadwa ka nagapu iji manong. Ngam nagawid mo't iji Nueva Ecija. Kastaya. Ay sa bagay, naruam kamot ten, takanayon kamot nga agawid. Agin ana katamang isagana kami itimakan ka ni manong mo. Wan nga raw tanay, sigurado na bandog kay ti biyahe. Aywan gayam. Ayan ni Boyet, apay adyak na sangputan. Pinanawak pa lang di talon, tada pa ring pas na trabaho. Agawid tulat tanin ton malpas na tararamidan na. Kasta ka di manong. Naggagat ni Boyet anya. Nagdakkel ti maitultulong na kan ka manong. Wan mata. Naimbaglaangan ta nakapagpanunot ang nagsubli ditoy. Kaasimet. May mayat la dito yan nga ayan na. Ngam ti agkatang-katang itinusadino laditan. Pudno day ta nga imbagam. Tinasayat, aginanakan. Takas na ko na ni nanang. Sigurado nabannog ka iti biyahe. Agyaman nak ta nakasangput kayo nanti. Kumusta kan, Boyet? Nasayat mo tanti. Ay na, ngimisit ka Ken kasla rin mapis ka. Amok, amarigatan ka na ipasungal-ngal ijay talon. Okay lang auntie. Tinapatag. Makatultulong ako ng Uncle Lucas. Amok no anya ti marikrik nam kaanakan. Mabasbasak ka dagiti matam. Ang hamdi kagdanag. Itatanda akon ditoy. Masupapakanan amin arigat mo. Anya ti kahit yung asawan auntie? Ialis kan iji balay ko. Si kanti kadwak nga agnaed ijay. Ha? Agpay so auntie? Kasanon da lola kan Uncle Lucas? Asidaglaang mo ti balay. Di kasla isumat laang. Tila ang pagdumaan na, ijay kan nga agnaed. Umay muntula suksok nala na ni lolam ditoy. Kan tapno makagunay ka na sayaat, nga awan ti pagbutbut ngam.
Anya, iakar mo ni Boyet iti balay mo kunam nate. Wan manong, tapno da kadwak ijay. Kan kasapulak ti katulungak nga agasikaso ije balay. Sigurado kay ti dayta nate. Ang mga nokbalin to aparikot mo ni Boyet. Saan, manong? Amok anasingpot ni Boyet. Kayat ko asupapakan dagiti rigat na manipod pinanawak iti poderyo. Amok amin dagiti napasamak, manong. Taimbaga kanyak ni nanang. Ha? Wan manong, kat bilibak ka ni Boyet. Tauray kas jay titratom kan kuana, di nakapulos kinagura. Nagananos piman iti dannayo kan ni nanang. Uray marikrik nana, nga awan apulos pa nang ipatag mo kan kuana. Nate. Kayat ko amananam namot at tinasaya at apanagbiag. Ulilan ademang ni Boyet. Kat di na narik na no kasano ti maipatag. Kat siyak ti mangipaay iti day tamanong. Sapay kumatag baliw mo ti tratom kan kuana. Isu ti adda makatulong kada tayo. Nang runa kat adda mo edad tayo. Isunto ti pagsadagan tayo iti masungad nga aldaw. Anya ti makunam iti pagnaadan ta, Boyet. Napintas ka di matlaang ti balay ta. Nagpintas, auntie. Talaga abalay ti baknang. Balay mo matanday to'y Boyet. Ha? Amumat nga awan anak mi iti day di asawak. Kat agyaman ak iti Diyos, tasimang bay ka kada kami. Nakarkaro pa iti panagyaman ko, auntie. Gaputa inawat dakmanen kas kamang ti pamilyayo. Kat ikarik, aramidag ti amin tapno saan kayo amapahay kanyak. Siyak to timang taripato kada kayo kada lola, auntie. Kat kayat ko nga ituloy mo ti panagadal mo, Boyet. Ha? Agpaiso, auntie. Wen, Boyet, kayat ko ang makailupas ka iti kursom. Tapno na rimrimat to ti masakbayam. Agyaman na, auntie. Kaya't ko unay ti makaadalmanen. Agyaman na kunay kada kayo. Intuloy ko nga rod ti panagadal ko kas pagayatan ni auntie nati manang Emmy. Kat ita, dandani akon agturpos iti innalak a kursok. Imbilang nakmeten nga anak ni auntie nati. Kat ti kang runaan unay apakaragsakak, nagbaliw ti trato kanyak ni Uncle Lucas. Pimusay meten idinapan atawan day di lola. Iso asyak meten ti mangkit-kita ken ni Uncle Lucas. Plano mo tan ni auntie nato iti ag for good dito Pilipinas. Kat apaman nga agturpusak, mangipatakder kami kanulaangan iti negosyo, asyak ti mangimaton. Diyak pulos na panunot ang mapasamak amin kanyak dagitoy manang Emmy. Kat pagyamanak unay ti Diyos, iti napintas agasat nga impaay na kanyak, iti laksid ti pan nakaiwawak, idi nabiit pay ana ulilaak. Daytoy ti padas ko manang. Toy pagayam mo, Boyet. Pagayam ko a Boyet, makapabang arik na ti pakasaritaam. Saan nga adayo asumangbay kan ka tinapintas agasat, gapu iti kinasayaat mo a tao. Napadasam tinaisya si iti dalan idi kaububingam. Ngam nakaamiris kamutla adagos, iso ang nasupapakan amin dayta. Namnamaek ang nagserbi nga inspirasyon ti padas mo kadagiti dumdumngag. Sapay kuma, taagtali na ti kasta kababalin mo.
ket anyaman ti madanon mo, di mon tuliplipatan dagiti tao at timulong ken ka, tapno makabangon ka manan. Kang runaan na, di mo liwayan ti kumararag iti Diyos, tapno kanayon na ka at arabayan. Alakastan pagayam ko, ket agyaman na kiti panangibinlay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Bintun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asaan kan panubo liday kan ragsa isu